akiariria mpatho cia siasa cietete na mbere kujirwa kaunti-ini Meru atati ka atongeria wari presiding bishop wa kanisa cia Methodist Joseph Ntombura Mwaine na kuria atongeria bawe kampatho ciose kisiasa nthi o mutongeria ritengwera ero muliko ne yawe ni muringi kura twathura atongeria betu itubaya kanya tukona bakirita ngui na tuka appreciate tukaigagia mandu ya miriga mandu ya village politics kana na business rivalry or anything itwaya muntu wenthe ora turomba kuthura ndevene akaomba kurita ngui yawe na tu twamutegera muthie neyo ngui yawe kawira nawe kanya mwanka 2027 riu tutegere mantu na twaragie na yota tumenya ibana bomba kwaria mantu yombo tutethia ya tuwatanithia tukaya mutongerie kanya karita ngui yawe riu twamitegera tuona imuntu atatu thwana iria tukamurega ndevene na tuona imuntu aina mwanya na barabangi beta mbere ou twamuthura Mary Ntombura kwiyekwa ni Archbishop wa kanisa cia National Independent Church in Africa Daniel Mulioki. Upande wa Meru ni vizuri pia tuheshimu yule ambaye alichaguliwa akiwa gavana, si mnamuita Kawira Mwangaza, pia apewe heshima yake. Na kama wale watu tunawaheshimu sana wazee wa Njuri Njeke, waangalie vizuri maana penye wazee hapaharibiki neno. Nkiripotra Geto FM kuma Mwirio Mbembe ta Docas Oledian Toidha.